ushintsho lokuqala nje imbungculo yazi lento kuthiwa bafethu owabashana umalume ngiphethe nangu grade 12 wama this year 2026 ngiphethe uManesheza uyena uzohamba yoxhawula uminister le ngo next year ngifuna level 7 abo 7 uyahamba mfana uyoxhawula le ekusayangitshela uyimisele ngani yini into ofuna ukuyenza and then ichini into yakho ngoba ngisuka grade 12 nokuthi usizwe unjani oqala ukubongela kakhulu matric wethu walast year ka2025 usikhuphulile siyi-KZN ufikile also number 1 yabo nje wasibeka lapha naso asinika ithemba njengomatric olandelayo ukuthi because they did it we can do it as well. So into yami ithi siyabonga kakhulu matric nalabo abangaphumelelanga akusikho ukugcina kwempilo lokhu samncane kabusibula kungalahlele ukuthi matric awunawo ngaqalela phansi uqalela phansi or upgrade kulele kumuntu futhi nikiwe nezinto ukuthi okay mangafuqa phansi upgrade phela la ugcine khona ukhuphule lana akusikho ukugcina kwempilo lokho. Mina kokwami ke njengomatric okhona ke at the moment nabo classmates bami nawo wonke umuntu sithanazela ukuthi uNkulunkulu asigcine sifunde kula KZN ome khona siukhuphule sikise kwelinye izinga futhi nathi siphase ngendlela ukuthi hayi ukuthi sithole umalusi nje kuphela but siyaphosa qhubeka siyafunda siyemavasithi yabona nathi siba ngabantu empilweni siyabuya la mhlawumbe sizogcina sesilapha bona labo malume sebephethe i-arthritis wazibanje kodwa nje sicela uNkulunkulu asigcine nawo wonke umuntu nawo abantu ama-grade course nabo egcineni kosuku nabo they're going to be matric it's either 2027 2028 or 2029 egcineni kosuku bazowo matric so nabo befunde bephasela ukuthi la isikhona nabo befike because akukho mnandi ukuthi uye phambili abanye abantwana besala so uNkulunkulu asigcine siqhubeke sonke siye phambili. So ungathini ukuthi abantu abangimisela ukuqala unyaka noma ukuthi hayi aku-right sese early manje ukuthi umuntu angayimisela manje akaqala ngoSeptember ukuze kuvele ukuthi uyaphumela uqale manje start now start where you are not ukuthi sazoqala le phakathi nendawo noJune yabona nje inqumo ezakhiselanayo yabo Jesus Christ yabo nje nembungculo isho kuningabi imbungculo yabo kuthiwa yabo uqina konke ama-bad memories amadala uqala on a new slate njengabi ke terms imbungculo yami izongiboosta ekucabangeni kancinci ngisomuntu omdala Manesheza kuthi la ntwana nami ngithembile ngifuna level 7 abo 7 ngenkani